Jesus. Hallelujah. 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 Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Ushobora kunyemerera kandi tukamukomera amashyi menshi kuko arabikwiriye. Tukadukoma amashyi menshi gusumba nyiri na bino byuma. Uyo mwami arabikwiriye. Hallelujah, hallelujah. Ramutsa babiri canke batatu ubabwira uti ngo ni byiza kuba mu kubaho kw'Imana. Nubona atarimo kubyakira neza, shakisha undi umubwira uti ni byiza kandi biraryoshe cyane kuba mu kubaho kw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ndabona abantu hano batarabibwirana hano, ubanza ari bibi kuba mu Hallelujah. 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 Ndashaka kumva abantu bari muri kino kibanza. Hallelujah. 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 Wow. Mana ni nziza cyane. Hallelujah. Hallelujah. Ema mumutima tunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi aho nagera jengusize ndagusabye uhora unyobora buri munsi buri munsi twese nemamo mutima utunganye haleluya unyigishe guca buri munsi buri munsi naho nagera nje gusize ndagusaba uhora unyobora buri munsi reka tuve amajwi y'itorero tema mu mutima. Amajwi hano aracyari hasi cyane. Nimba ari ryo sengesho rya buri munsi wifuza, nimba ari uko kuntu wifuza kugendana n'Imana, waza muri ejo ukaririmba cyane ayo magambo, umubwira uti mwami ngo naho nagenda musize naho nagenda. Ijwi ryawe riracyari hasi cyane. Yeah.
wamukomera amashyi menshi y'umwami, amashyi menshi kuri uyu mwami. By'ukuri nta na hamwe twogera tumusize. Haleluya. Iryo ni isengesho hajya mu kinyarwanda yabaga muyita gute? Abajene, urubyiruko naho koko twagera tumusize inyuma, turamukeneye. Haleluya. ushobora kunyemerera ukazamura amagambo 2 cyangwa 3 ugira icyo umubwiye. ushobora kuba wavuze amagambo menshi cyane uyamubwira, ariko unyemerere 2 gusa avuye ibyina mu mutima, ubwira uti Imana, kuko ni wowe mfite nk'ibyiringiro, kuko ni wowe mfite, nta wundi papa. uyavuga ayo magambo yakuri ibyina mu mutima, uvuga uti Mwami, muri iyi generation sinifuza gusigara inyuma, muri iyi generation sinifuza kurebesha amaso biriko biraba gusa, ariko ndakeneye gufeza parti y'abantu bariko barakora ibiriko biraba. Ibyo byose ubishobozwa n'Umwuka Wera muri wowe, ibyo byose ubishobozwa no kugendana n'Imana, ko ukuntu ugendana nayo niko ikomeza nayo nyine kukwereka ibyo ugomba gukora muri generation. Revival ihera muri wewe imbere yuko ishikira abandi. Niyo mpamvu dusenga tukavuga ngo Mwami, ngo naho twagera tugusize papa. Niyo mpamvu dusenga ngo tuyobore Mwami. Birakunda kandi birashoboka yuko ko ubura umujene ariko akunda Imana, akorera Imana n'umutima we wese. Ibyo byose ubishobozwa n'Imana muri wowe. Ndaguhaye iminota 2 gusa uzamure amagambo ari mu mutima wawe, uvuga uti Mwami, ndifuza kugendana nawe. Iminota 2 gusa uzamure ijwi ryawe, uvuga uti Mwami, ndabizi biragoye, ndabizi ko bigoye, ariko icyo nizeye nuko wavuze yuko ari wowe uzanshoboza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Kristo muri wewe ibyiringiro by'ubwiza, Kristo muri wewe n'ubushobozi n'imbaraga zigenda muri wowe. Reka Kristo akore muri wowe, reka Kristo agushoboze muri generation. Benshi bariko baravanga ibintu muri generation, benshi bariko barazana ibintu tutamenyereye kumbure, benshi bariko barazana ibintu bivuye mu mitwe yabo ariko bitavuye mu mutima w'Imana. Ariko usenga uvuga uti Mwami, muri generation ndakeneye Mwami kugendana nawe. Usenga uvuga uti Mwami, muri generation ndakeneye kukubona Mwami. Usenga uvuga uti Mwami, muri generation ndakeneye kuba wawe undatabesha amaso biriko biraba gusa, ariko afeza parti y'ibiriko biraba, akora ibiriko biraba nabyo nyene ni kugaragaza ubwami bw'Imana hano kuri nosi. Ibiriko biraba ni kugaragaza ubushobozi bw'Imana. Ibiriko biraba ni kuvana abantu mu mwijima tukabazana mu mucyo. Ibiriko biraba nawe ugomba kubibamo. Ibiriko biraba nawe ugomba kubibamo. Ibiriko biraba nawe ugomba kubibamo. Niyo mpamvu dusenga tuvuga duti Mwami, muri generation turifuza kujana nawe, muri generation turifuza kujana nawe. Naco twakora tugusize inyuma, naco twakora Mwami, nta nico twakwishoboza Yesu. Benebesuka ramababa soto rebebebesita mande sove livereke deva esuve liverive diva erofe zike livenima siva arose feleke fetiva o safa lavavavarika tava esove liverike tevayana o site belevasita karabaya. Monge iminoti 2 gusa ariko making sure yuko urasora ibwira mu mutima. Iminota 2 gusa ubwira uti Mwami, ndifuza gufeza parti y'abantu bazakora ibiri ku mutima wawe. Ndifuza gufeza parti y'abantu bazoshita umugambi wawe kuri nosi. Masove le viverisa ando sevele kaparaba eruse felekete makato ferefeteva esove le veriva endevinimo sivea o refelekevea
Et sauve les kefata. Et revete veliva. O safata rabadaba soko. Et revete vadaba. Sengu giruti mwami sinifuza kuguma inyuma. Sengu vuguti mwami sinifuza kuguma inyuma. Sinifuza kurebesha amaso gusa ibiriko biraba. Ariko ndifuza gukoreshwa nanje mu barimo gukoreshwa. Ndifuza nanje gushitsa ikiri mu mutima wawe. O sife levereva. E revete keteteya. O seve levidega. E risofe lekava. E revete levaya sova. Manda dava sove leva. E refe levedeva. O sove leketeva. E retefe levida. O seve levadava. O revete karaba. Sove levadia. Sove leva. Lakini kumva amajwi ari muri kino kibanza. Zamura ijwi ryawe ibyuma ntibigusumba ijwi. Zamura ijwi ryawe uvuge ngo mwami muri iyi generation ibyo ndi kurebesha amaso ndashaka nanjye gufeza parti. Nimba ari abo uzokoresha mwami nanjye ndimo. Nimba ari abo wahaye igikorwa cyo kuvana abantu mu muco mu mwijima uba babashira mu muco nanjye ngomba gufeza parti y'abo bantu. Sofeli fereva. Zamura ijwi ryawe ivyuma bicereje. Zamura ijwi ryawe. Zamura ijwi ryawe. Zamura ijwi ryawe. Umuntu yiteguye gukora ikiri mu mutima w'Imana. Eshofeleva. Zamura ijwi ryawe. Zamura ijwi ryawe. Nous voulons marcher avec toi, papa. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Dans cette génération, papa, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons accomplir tes desseins, papa. Oh, si vele deba deba sova. Oh, rebedi seva. Ta parole nous dit, papa, c'est toi qui mets le vouloir et le faire en nous, papa. Oh, seva la ribadia sova. Oh, rivele vadia sova. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Nous voulons marcher avec tes pensées, Yahweh. Nous voulons marcher avec tes pensées, Yahweh. Oh, si vele pariba. Mando si keteba. Et refado shaba. Oh, savalika. Ebe soto barabas. Ebe sofa. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Yahweh. Nous voulons faire ce que toi tu veux, papa. Nous voulons faire ce que toi tu veux, Yahweh. Nous voulons faire ce que toi tu veux, Yahweh. Donne-nous la force, Yahweh. Donne-nous la sagesse, Yahweh. Labasota, labasota. Donne-nous la sagesse, Yahweh. Donne-nous la sagesse, Yahweh. Donne-nous la force, Yahweh. Et des sauva rabadabasita. Rebebe sota labadabasiba. Rebebe soto raba. Nous voulons avancer avec toi, Yahweh. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons avancer avec toi, Yahweh. Rebebe sauva labarabasete là-bas. Continue à mettre le vouloir et le faire en nous, Yahweh. Continue, papa. Continue, papa. Continue, papa. Rebe sofa.
Ateva. Sovala variba. Reveve sovele kite yarina osavala. Soveli veriga inesivada. Mendevu seva ideva. Nevo sara baba. Nubuhombe mwami kudakora ibyo ushaka wowe. Nubuhombe kugendagenda muri no si papa tutariko turakora ibyo wowe ushaka. Edebe sota rababa sota. Edebe sota rababa sota. Edebe soka. Buri munsi aho nagera jengusis agusavyo yobo buri munsi ebalaba sofalaba ema mumuti tunga unyigishe bugufi buri munsi buri munsi naho nagera jengusis ndagusavyo yobo buri munsi buri munsi yes yes Lord yes Lord merci Yahweh merci Papa merci Yahweh merci Yahweh ebeso sinshaka gukora ibyo nje nifuza nami nkoresha ico wampamagariye sinshaka kuwo yewe nifuza ko nami mpindura ukora umukoro taruwatena ugutsindwa zamura ijwi ryawe nkoresha ico ijwi ryawe riri hejuru gukora umukoro yes Lord yes Lord ijwi ryawe riri hejuru gukora umukoro taruwanje nabyo gutsinda ijwi ryawe riri hejuru kandi gukora umukoro taruwanje nabyo nugutsinda yes Lord none biririmbe ubivanye ibyina mutima gukora umukoro utaruwanje nabyo yes Lord nugutsinda yes Lord yes Lord ijwi ryawe riri hejuru gukora umukoro taruwanje nabyo gutsinda zamura ijwi ryawe kandi gukora umukoro taruwanje nabyo yes Lord gutsinda gukora umukoro
moresha, 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 moresha. Yes, Lord. Hey. Moresha. Oh, oh, oh. Yes, Lord. Nami moresha. My soul said yes. My soul says yes. Whoa, whoa, whoa. Says yes. Whoa, whoa, whoa. Says yes. My soul says yes. Yes, Lord. My soul says yes. My soul says yes. Says yes. Says yes. Yes, Shabbat. Says yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My soul says yes.
haleluya. Hallelujah. Niba nde bantu bavuga hano ngo mwami ngo jewe ndemeye gukora ubugombe bwawe, ndemeye kujana nawe. Yes. Hallelujah. Ibande biteguye ngo tujane muri no rugendo rwo gukora ibyo Imana ishaka. Ejo ndimo ndatekereza gato kuri iyi movement tumaze iminsi turi kubona hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urebye mu bindi bihugu kumbure biri hafi yacu hano, biri hard cyane kugira ngo ubone iki kintu cy'Imana kiriko kiragenda mu bantu. Abantu banyoterewe Imana, abantu bari gushakisha Imana, ariko unyemere ndakubwire isezo urimo nuyifate nka sezo isanzwe. Nimba ari ubuntu budasanzwe wagiriwe, n'ubu buntu turimo. Hallelujah. God bless you, Pastor. Ikintu kabisa ni cyacu kandi turakomeza kabisa. Amfasha ugakoma karuru kishimwe n'amashi menshi ku mwami. Amashi menshi ku mwami. Akaruru kishimwe ku mwami. Amashi menshi ku Uwiteka. Amashi menshi kuri Jehova. Amashi menshi ku utegeka bigakomera. Amashi menshi ku watwizeye akaduha umurimo. Amashi menshi ku watwizeye akaduha umurimo. Hallelujah. Yes. Bishoboye kose shira hejuru imbizi na ryawe mwami neheza yowe akavuga ngo wadushiza kwiriye natwe tura. Yes, wadushiza kwiriye natwe arakanigisha akavuga Yesu mukunzi wanje mugabo utekereza neza, wowe wabonye ko nduwa kwize kabiri umurimo. Yesu mukunzi wanje umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko nduwa kwize. Yes, Lord. Kabiri umurimo wawe Yesu.
Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Yesu araryoshe. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizera, ungabira umurimo we. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizera, ungabira umurimo wawe. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizera, ungabira umurimo wawe. Wowe wabonye ko ndi uwo kwizera, Hallelujah. ungabira umurimo. Hallelujah! Hallelujah. Se wamfasha mugakoma amashyi kuri uyo mwami. Amashyi menshi kuri uyo mwami. So hari abantu hano Imana yagiriye neza muri kino kibanza. Abantu Imana yabonye ko ari abo kwizerwa ikabaha umurimo wabo. Hallelujah. Tugiye kuririmbana indirimbo ivuga ati ngo ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Sasa muri ibyo byinshi Imana yakoze, jewe yamaye umurimo. Ari abantu bakoze kumbaza gati, akini sasa weye gusanga umuntu adakorera Imana. Umengo ibintu by'abantu bakorera Imana ba bandi nyene basukuntu kuri abo sibyo, ariko umengo twebwe abajense komsini tugomba gukorera Imana kandi ari kinyoma. Hallelujah. So muri ibyo byinshi Imana yamaye jewe ndashima ko Imana yamaye kuyikorera muri benshi cyane. Kumbe yari gufata abandi ariko irandaba hamwe na mes faiblesses, iramfata iranshira neza ku murongo mu murimo wayo. Hallelujah. Mwamfasha tukamukomera amashyi. Hallelujah. Uyu mwami arabikwiriye. Tugiye kurimbana ngo ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Yes. Yes. Ngwino urebe Imana yakoze. Oh, ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ibyo Imana yakoze. Ngwino urebe 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 Yes, Lord. Imana yakoze. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Ngwino urebe Amazi itorero Imana yakoze. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Twese amajwi yawe aracyari hasi. Ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Aracyari hasi cyane. Oh, ngwino urebe ibyo Imana yakoze. Let's go. Beta milolo. Tiki. Beta milolo. Imundo, Tiki.
muko murambese Pastor nadusombe kubyinira Imana. Hallelujah. Sibyo? Ni bande isoni bazibagiye ku bwa Yesu Kristo? Abibagiwe isoni ku bwa Yesu Kristo ni bande? Sibyo? Muriteguye tubyinire Imana nkuko bikwiriye. Ali 1 2 3 let's go. Titi 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 Better milono sa ti 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 Better milono ah ticket 1 2 3 go 1 2 3 go 1 2 3 let's go Imundo kumami Oh winurebe ivy'Imana yakoze winurebe iby'Imana yakoze winurebe ivy'Imana yakoze winurebe iby'Imana yakoze nimuze murebe afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu we Mesiya Yesu yamuye nimuze murebe muze murebe acucukucucu afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu Mesiya Yesu yamuye reka tubabwire basa nimuze murebe muze murebe titi afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu Mesiya Yesu yamuye ubuzima imundo kumami Dinira Imana bien so akanuru kishima oh nimuze murebe muze murebe afite ubuzima afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu Mesiya Yesu yamuye ubuzima nimuze murebe muze murebe wololo afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu Mesiya Yesu yamuye tubabwire nimuze murebe muze murebe chukuchu afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu Mesiya Yesu yamuye ubuzima amashyi nimuze murebe muze murebe acucukucu afite ubuzima uwo Yesu we uwo Yesu yamuye isoni Mesiya Yesu Mesiya Yesu yamuye ubuzima itorero nimuze murebe muri kuririmba neza cyane chukucucu yes ha samuri jiga wa kane nimuze murebe oh no oh Yesu we ale Mesiya Yesu imundo ale
mana yanjye yitwa nihemuka. Higo. Iyo niyo mana yanjye. Oh, yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa naturuye. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Higo, higo, higo. Iyo niyo mana yanjye. Oh, yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa nihemuka. Iyo niyo mana yanjye. Hallelujah. Twagiye, twagiye, Iyo twagiye. niyo mana yanjye. Akaruru k'isima. Milono, milono, milono. Imundo, 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 imundo. Akaruru k'umwami. Tutu, tutu, tutu. Yego, yego. Hallelujah. 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 Hey. 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 Imundo kumami. Hallelujah. Arongeye akoze n'ibindi. Arongeye akoze n'ibindi. Arongeye akoze n'ibindi. Arongeye akoze n'ibindi. Mu rubyiruko 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 akoze n'ibindi. Arongeye akoze n'ibindi. Oh, ahantu hari Imana we. Ahantu hari Imana. 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 Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Oh, icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Urubyiruko tugihane. Icyubahiro ni icy'Imana. Urubyiruko tugihane. Icyubahiro ni icy'Imana. Oh, icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Oh, icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Oh, icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana we. Icyubahiro ni icy'Imana. Amashyi ku mwami. Amashyi ku mwami. Mwafasha tukamukomera amashyi n'akaruru bivuye ku mutima. Bikore kubw'icyubahiro ciwe. Bikore kubw'icyubahiro ciwe. Bikore kubw'ikintu wahejeje gukora muri kino kibanza aka kanya. Bikore kubw'ikintu wahejeje gukora muri kino kibanza. Akaruru n'amashyi menshi ku mwami.
urakoze Yesu. Tumuzamuriye amaboko tumushimye, tumushima kuko turizeye ko hari ibintu kanaka akoze muri kino kibanza. Turagushimiye Mwami, urakoze kibirengeye, urakoze Data, urakoze kugukubaho kwawe. Turizeye neza neza yuko yuje Umwami ntabwo dusiga nk'uko wadusanze tumeze, ariko hari ibintu buri kuradiringana nabyo Mwami. Twakumvise ukora hagati yacu, twakumvise uri kuratunganya ibintu, twakumvise Mwami uri kuravuga ijambo rimwe gusa ibintu bikaja ku murongo mwiza. Urakoze Mwami kubw'ibihe utugiriye Mwami, urakoze Mwami. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Mwami, turagushimiye kibirenge, turagushimiye kibirenge. Se waza muri ijwi ryawe ugashima, ushime ushime ushime. Ijambo ryawe riratubwira ngo atuye mu mashimwe y'abana bayo, kandi nkaba nizera yuko iyo aje gutura ntabwo aza akicara gusa, ariko aba ari ibintu aba ari kuradiringana nabyo tutazi twebwe. Niyo mpamvu wadusaba gusa guhanga amaso we, ibindi tukabyibagira tukamurekera akaba ari wafata vola. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Mwami, turagushimiye, turagushimiye Mwami, turagushimiye Mwami. Urakoze Yesu. Wakoze bino nabiriya ndashima, wakoze bino nabiriya ndashima. Hallelujah, hallelujah, ndashima uwo Yesu ndamushima. Hallelujah. Wahinduye amateka ndashima, wavuze rimwe bigakomera ndashima. Hallelujah, hallelujah. Everybody else survive. Hallelujah, hallelujah.
yaduhinduye ibikomangoma, yaduhinduye abana biwe, dufite impamvu nyinshi. Numugisha ukomeye kumenya Yesu n'amahirwe adasanzwe kumenya Yesu. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Hey, hey. Numugisha kumenya Yesu. Numugisha ukomeye Imana imuribiye erega sinokurekura. Namenye kuri sewe imigisha, Imana imuribiye erega sinokurekura. Namenye kuri sewe imigisha, Imana imuribiye erega sinokurekura. Namenye kuri sewe imigisha, namenye kuri sewe imigisha. Haleluya. Imana ihindura ibihe erega sinokurekura. Namenye kuri sewe imigisha, namenye kuri sewe imigisha. Imana imuribiye erega sinokurekura. Namenye kuri sewe imigisha yose, Imana imuribiye erega ukomeye erega
umva ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Hallelujah. Navuye mu byaha mva mu butware bw'isi ninjira mu burukiro. Ubu ndashinganye gendana amahoro. Niba byiza bivuga cyane ongera. Ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye ubu ndashinganye gendana amahoro burinzwe n'uwabupfiriye. Arayele sandele balia koshekete ipalosha karabale. Hallelujah. 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 That is not a revival. Hallelujah. Come on, shout. Yo, hallelujah, Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. No, umva. Shiramo ka baze noneho igire nini. Let's put some bit of buzz and make it big. Hallelujah. Hallelujah. That is a good rehearsal. Hallelujah. Hallelujah. Now let us shout much louder than that. Hallelujah. Hallelujah. Ubu noneho tugiye gushyiramo ka soprano. We are going to put in some soprano. Tugiye gushyiramo soprano, sibyo se? Let us add in some soprano. Tugiye gutera hallelujah muri soprano. Let us shout hallelujah. Soprano ni ryo jwi riruta yandi, rijya hejuru kurenza yandi. That is the high voice. Ni kera soprano nibo bahagararaga imbere, right? The soprano used to stand before. Tugiye kuririmbira mu ijwi ry'imbere. We are going to sing and N'ab'inyuma mwese mwimuke tujye muri ry'imbere. even the behind one, let's shout in soprano. Hallelujah. Hallelujah. Uzamuraho ikiganza cyawe kimwe cyonyine tujya muri soprano tuvuze hallelujah. Raise up your hands and say hallelujah in soprano. Are you ready in this house? Somebody teguye kuvuga Hari umuntu witeguye kuvuza hallelujah kubw'icyubahiro cya data? Let's shout hallelujah for the glory of the Father. Hari uwiteguye kuvuza hallelujah muri soprano? Is somebody ready to say hallelujah in soprano? Somebody shout hallelujah! Hey! Now why are you cheating us? Mwebwe se kuki mudukongora? Dukongora icyo kinyarwanda ni cyahe? This man has visited Kabale. This one has gone to Kabale. He must be a Muchiga lost in Kigali also. Muratwibye mwebwe na. Mwatuvunishije, yes. Kuki mutuvunishije? Hallelujah. Now we are going to shout hallelujah on top of our voices, right? Let us shout hallelujah on the top of our voices. Are we ready one more time? Reka twongere tubikore inshuro indi Ibi imwe. turabikorera data nta muntu tubikorera n'ukuri. We are doing it for our Father, no one else. Nutabikora nukuvuga ngo ntacyo uhaye papa wawe kandi turi hano twese nta kindi kiduteranirije hano gusa nutanabikora ntabwo bivuze ko n'amahitamo yawe ariko ni byiza iyo abana b'Imana bahuye bari mu mwuka umwe bari mu bumwe bari mu mwuka umwe bayoborwa n'umwuka umwe bakora ikintu kimwe. Hallelujah. So nitubikora twese tubibuka ko tubikorera data. Let's do it all together for the goodness of our Father.
Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo gusa. Hallelujah. Let's raise up our Ikiganza cyawe right cy'iburyo impande zose aho turi hand, twese. wherever you are. Nawe uri online ushobora gutera hallelujah. Even you online, you can do it. N'ab'ibyuma mugiye kudufasha dutere hallelujah. People with the instruments, you're going to do it Noneho also. tumara amasekonda nibura nka 20 gusa yonyine. At least for 50 seconds. 20. Go for 20 seconds. Hallelujah. 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 Yes. Shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Amen. Amen. Mendukira umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi bakubita inshyi bambwira ngo are you ready for fire this night? Turn to one person, 2, 3, 4 to 7, and slap them and ask them, are you ready for the fire tonight? Baslapinge mu neza mu buryo bwa revival. Give them a revival slap. Yeah, give them a revival slap and tell them, are you ready for the fire this night? Ubakubita ubabwira uti ese mwamwiteguriye umuriro uyu mugoroba. Ask somebody, how ready are you for fire? Gira ubaza uti witeguye ute kwakira umuriro? Are you ready? Are your intestines ready? Ariko amara yawe ariteguye? Is your heart ready? Umutima wawe witeguye? Is your liver ready? Umutima wawe witeguye? Are your kidneys ready? Impyiko zawe ziteguye? Are your lungs ready? Ese ibihaha biriteguye? Is your spirit here tonight? Umwuka wawe uri hano si mugoroba? Is your face ready for the fire? Waba uri hano witeguriye umuriro? Is your tongue ready? Ururimi rwawe ruriteguye? Do I have somebody in this house who says, I am ready for what the Lord is about to release? Ese nawe ufite umuntu uvuga ngo niteguye kubona icyo Imana igiye gutanga? Let me ask you this. Reka mbasabe iki ngiki. I want you to speak to everything that is within you. Ndagira ngo uvugane n'ikikurimo cyose. Speak to your lungs. Uvugane n'ibihaha byawe. Speak to your heart. Uvugane n'umutima wawe. Speak to your liver. Uvugane n'umwijima. Speak to the kidneys. Uvugane n'impyiko. Speak to your intestines. Uvugane n'amara yawe. Speak to your tongue. Uvugane n'ururimi Speak rwawe. to your mind. Uvugane n'ubwenge Get bwawe. ready, Uti for the bwitegure. Lord has visited the house. Kuko Uwiteka yasuye ino nzu. That fire will not take you up to Christmas. Uwo muriro ntabwo wakugeza kuri Noheli. You are not ready for what the Lord is doing in this house. Ntabwo witeguye ko icyo Imana igiye gukorera hano hantu. This night, Uyu mugoroba it is your night with the Lord. ni umugoroba wawe n'Uwiteka Imana. This night, Uyu mugoroba it is your night with the ni Lord. uwawe You n'Imana. better command everything to be ready. Rero utegeka buri kintu cyose cyitegure. For the Lord is about to turn this whole place upside down. Kuko Imana igiye guhinduriza hano hantu. This place is going to be turned upside down. Hano hantu hagiye gushinga agatebe For the gatoki. glory of the Lord. Kubw'icyubahiro cy'Imana. Somebody shout, I am ready. Muvuga ngo nditeguye. Somebody shout, do it, Lord. Kuko tubikore mwami. Ubwo se nukubivuga koko? Are you saying it like that? Let me tell you, I'm not being, I'm not being emotional. I'm not taken by emotions. Ntabwo natwawe n'amarangamutima. But you generation, you are not ready for what the Lord is promising you. Ariko kino kinyejana ntigiteguye kwakira icyo Imana You are too ibasezeranyije. diplomatic to receive the fire of the Holy Ghost. Mufitemo iki VIP cyinshi ku buryo mutiteguye kwakira You Mwuka are Wera. very lazy for the move of God. Ubunebwe ni bwinshi ku buryo mutiteguye kwakira kugenda Let me be kw'Imana. honest with you. Reka mbaberanye It manyakuri. requires some level of madness Bisaba kujya ku rwego to rw'ibisazi connect to what the Lord is doing in the generation. kugira ngo babashe kwihuza icyo Imana irimo gukora muri kino We can kinyejana. also be diplomatic. Nawe waba umudiplomate. We can also be diplomatic. Twabasha no kuba We abadiplomate. can also be lazy. Twaba n'abanebwe. But because we know what the Lord has spoken over this land, Ariko kuko tuzi icyo Imana yavuze kuri we kino choose gihugu. to act crazily Twahisemo kuba nk'abasazi. because we need to connect to it. Kuko dushaka kugira ngo twihuze. Somebody act crazy this night and say, I am ready for what the Lord is about to do. Hajya uvuga nk'umusazi uti niteguye kubona icyo Imana igiye gukorera hano I hantu. am ready for that power. Niteguriye izo mbaraga. I'm ready for that fire. Niteguriye uwo muriro. I'm ready for that outpouring. Niteguye kwa gusukwa. I'm ready for the move of God. Niteguye kugenda kw'Imana. I'm ready for the extraordinary working of God. Niteguye gukora kw'Imana kudasanzwe. Somebody shout, do it, Lord. Hajya uvuga ngo Mana bikore.
Somebody said, do it, Jesus. tubikore Yesu. Somebody shout, I need it in my days. ndabishaka mu gihe cyanje. I need to see it. ndashaka kubibona. I want to live it. ndashaka kubibamo. I want to walk in it. ndashaka kubigenderamo. I want to sleep in it. ndashaka kubiryamamo. I want to move in it. ndashaka kubigenderamo. I want to eat in it. ndashaka kubiriramo. I want to dress in it. ndashaka kubyambara. I want to speak in it. ndashaka kubivugiramo. I want to think in it. ndashaka kubitekerezamo. I want to think fire. ndashaka gutekereza umuriro. I want to speak fire. mvuga umuriro. I want to think fire. ndashaka gutekereza umuriro. I want to eat in fire. ndashaka kuriramo umuriro. Yeah, somebody say, give it to me, Lord. atuvuga mu mana bimbe. Somebody shout, do it, Lord. hagira uvuga ngo mana bikore. Shout, give it to me, Lord. uti bime mwami. Are you even hungry? So somebody shout, give it to me, Jesus. hagira uvuga ngo bime Yesu. Give it to me tonight. bime uyu mugoroba. Worshippers, maybe you are much hungry. Why don't you shout? Because you know what fire means. Shout and say, give it to me, Lord Jesus. Give it to me, Father. Do I have a lady in this house who says, give it to me, Lord? Do I have somebody who says, Lord, I need it? Release it, I'm ready. Hallelujah. Hallelujah. I don't want to take you in prayers, because if we start praying, other programs of this revival night will be interrupted. And I want the captains that the Lord has sent unto us this night to take the lead. Yeah, I want to hand over to them so they will lead. They are the captains of this night. They are the captains of this move through the week. From Monday we are here for no other prayer but for the fire of the Holy Spirit. We are here for no other reason. We are not here to pray for food. We are not praying for revival, rather for dresses. We are not praying for promotions. We are not praying for your husbands. We are not even praying for healing. We are praying for revival. We need it. We need it. I want to thank the Lord so very much for the man of God, Apostle Victor. How many are here and you have sat under the ministration of the man of God, Pastor Victor, this week up to tonight? How many are here and you have been really changed and touched by his ministry? You know, that days we connect to people, but there is a time you connect with fire. We connected to fire. Pastor Victor is a moving fire himself. And I want to thank God that he connected us. Thank you for honoring and loving us, sir. Thank you for giving us a whole week to be with us and to release every treasure that the Lord has entrusted you with. I will not take much time. We still want to sit down and receive. It is that night that comes before the last one, and I know the best comes last. You know, some of you have ever eaten the sugar cane. When you start it, you start with that part which is a little bit not so sugary.
the more you keep eating, uko ukomeza kukirya rero you are going towards the sweeter one. ni kugenda umanuka The ujya ku sweeter kiryoshye part. cyane ikiryoshye So cyane we are at the sweeter part of the revival night. ubu rero tugeze ku gice kiryoshye cyane cy'ububyutse cy'ijoro We ry'ububyutse have him this night. turamufite uyu mugoroba We have him the full day tomorrow. umunsi w'ejo tumufite umunsi wose How we are going to enjoy him. tugiye kunezerwa He's going to release grace, agiye kurekura ubuntu and then Pastor Julien will come in. pastor joel nawe ahita yinjira This night will be turned upside down. uyu mugoroba uraza kubikwa Hallelujah. haleluya Why don't you help me? kuki mutamfasha Hari abantu bafite twa tuntu ariko tujye dukoresha. Yes. Oh yes. Ubwo murimo neza. Hari hasi nta badufite se. Aha. Abandi mwadusize he? Aha, yes. Come on. Are we okay? Good morning. mwaramutse abari kuri runo ruhande baravuze mu Are we okay this side? abari hano meze gute At least. Hello, good morning there. abari hano mwaramutse Amen. We are going to shout the shout of praise, tujya kuvuga haleluya duvuze and we are induru going to be receiving the man of God twakira umukozi w'imana who is coming to release the grace of our lives. ugiye kuza agasuka ubuntu ku buzima Come on bwawe with a shout of praise and the glory as we celebrate the Lord. tuvuza n'impundu Let dushimira us imana receive Apostle Victor twakira apostle to Victor come and speak to us. azavugana natwe Hallelujah. haleluya amashyi ni muntu cyane amashyi ni muntu cyane